Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya nih guys. Sekarang saya ada di Brunei, Banda Aceh. Ya, kita lihat yuk, ada kopi ya, Syekh kopi ini, kopi pinggir jalan nih, mobile. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, pesan kopi sabo telun. Wah, mantap nih, unik nih. Kopi hitam ya, sabo. Bagus nih Pak. Jadi kalau kita mampir kan, jepi kan. Kopi hitam. Ya. Ya. Dari mana? Saya Meki. Awak Meki, Aceh Selatan. Oh, di Selatan. Bagus idenya nih. Si Pak ya. Bukan. Bikin menu kopi. Kopi. Ini di pom bensin Brunei. Pom bensin Brunei. Ada banyak dagangan juga nih di sini nih. Menarik nih guys, di pom bensin Brunei, Banda Aceh. Sebentar. Ini apa nih Pak? Dodol ya? Itu no? Hah? Mame? Di bahan di? Hah? Padu? Apa? Telepon lu nah. Dia apa toh? Mau orang jalan.